Dragi moji, vodim vas na jedno čarobno mjesto i želim da upoznate jednog čarobnjaka koji mi je jako puno pomogao u mom izgledu, na mom licu, a ovo je bilo samo prije 2 tjedna. Dobrodošli u Polikliniku Lowhouse Filipović. Evo ga moj čarobnjak. Dobro mi došao. Hvala ti. Ajmo od početka. Moj problem, već dugo vremena, se mučim s tim, to su podočnjaci. Ti si u stvari odmah znao u čemu je moj problem. Da, znači sam te vidio prije 2 mjeseca kad smo krenuli u ovu priču, sam vidio da ti je problem, da su problem podočnjaci. I iz priče sam i zapravo shvatio da zapravo fileri su s jedne strane bili rješenja, ali nakon toga su počeli stvarati probleme oticanja i to, i onda je bila jedna faza gdje si pokušao to sa hijaluronidazom, znači tvari koja topi filere, pokušati pogotovo to oticanje smanjiti, i onda su se počeli dešavati problemi da zapravo smo imali i gubitak tkiva normalnog, i onda smo zapravo došli što se vidi tu na ovim slikama. I onda kad se tu pogleda, tu se točno vidi taj gubitak normalnog dijela volumena. Vidit ćemo na koji način smo mi taj dio pokušali rekonstruirati, jedno oticanje u tom srednjem dijelu lica koji je nešto stanje koje se zove, i danas imamo jednu pandemiju tog stanja, zove se malarni edem. To je više sad postalo medicinski problem. Ja sam isto mislio da je to never ending story. Tak mi je to izgledalo, dok stvarno nisam vidio po tom izrazu lica da ipak postoji rješenje. Da, postoji, ali kažem, postoji od nedavno, i svi su čuli za Morpheus 8, to je nekakav čudotvorni mali aparat koji je čak i FDA approved kao jedina terapija malarnog edema. I tu, kažem, počinje naša priča zadnjih ta 2 mjeseca gdje smo zapravo u prvom aktu išli sa velikim strujama, velikim dozama Morpheusa gdje smo te morali sedirati. Da, to 2 puta smo me sedirali. U toj drugoj sedaciji smo napravili taj čarobni transfer masti. Znači, transfer masti je uistinu nešto u zadnjih godinu i pol dana, radim toga jako puno, gdje su ljudi shvatili prednosti rekonstrukcije na neki način volumena, što zapravo se do sada radilo prvenstveno sa hialuronskim filerima. Sad se to počelo ponovno raditi sa transferomasti. Transferomasti je stara metoda jako dugo, no međutim ona se isto tako na neki način revolucionirala. Imamo nove tehnologije kako obrađujemo tu mast, da ta mast bude stabilna, jer ona je transplantat tvog tkiva koje smo uzeli u ovom slučaju sa trbuha. A bilo ga je dovoljno, zimski su mjeseci. To je bilo dobro, dobra je faza bila. Dobre. I znači tu smo sa tim nekakvim novim tehnologijama uspjeli obraditi tu mast, da dobijemo čistu mast koju onda zapravo na isti način, slično kao i filer, pomoću kanile, na neki način uštrcavamo, plasiramo u razne slojeve, u tvom slučaju, gdje smo zapravo cijeli ovaj dio srednjeg dijela lica, znači i zigome i maksile, na neki način rekonstruirali. I tu je njegova prednost enormna, jer mi smo i u tom drugom aktu radili Morpheus upravo da još dodatno stimuliramo kolagenezu. Ja mislim da smo napravili jako dobar posao. Da, to je u stvari super, jer ja čim sam se probudio, naravno da sam odmah uzeo mobitel, da se pogledam, taj efekt je odmah, lice je odmah bilo, u stvari te rupe, te neravnine su bile stvarno ispeglane, to je to. Ali vi da bi stvarno imali dugoročno dobar rezultat, a ovo je dugoročan rezultat, a mi smo sad to mas koju smo mi tu, ona se integrirala u tvoje tkivo i ona je sad tu, ona da, to nema... sam htio pitati. Neće nestati, neće otići. To smo pričali, znači mas kao transplantat ima jedan dio, kao što kad transportiraš kosu, kao što kad transportiraš bilo koji dio, ima jedan dio koji se odbacuje. I kad smo radili mast, bar kad je mi ne radimo overfill, zato što ne znaš koliko će se te masti, ja kad sam radio tebe tu na stolu, ja sam napravio da to izgleda na neki način savršeno, i onda smo imali možda jedan dio doze, sad je to već stabilno, koji se malo povukao,
I onda ljudima kažem uvijek je bolje ponoviti taj zahvat u nekom periodu od godine dana nego raditi overfill jer onda to može izgledati neprirodno jer onda ako imaš previše maknut tu mast je praktički nemoguće. Znači s njom treba biti vrlo oprezan i kažem danas transfer masti nije što je bio prije 10 godina, danas je to magični na neki način pil jer ono što je bitno reći, ona ima puno regenerativnih potencijala, ona ima puno matičnih stanica, zato ti izgledaš puno bolje u kombinaciji sa Morpheusom i mislim da će tako i to i ostati. To je to, hvala ti na tom. Jako sam sretan i moram priznat da sam stvarno mislio da je to never ending story, pogotovo s tim filerima, jer je neko ko navlači vodu ili ne navlači vodu ili neko ko ima usko lice kao ja, šta god da staviš ili šta god da neko stavi, se jako to vidjelo i uvijek je bilo nekako neprirodno. Ovo je stvarno prirodno, a meni je jedini prioritet u tom bilo, mislim, mogu ljudi misliti o meni šta hoće, ja stvarno volim samo prirodnost i samo ono što sam te tražio prije nego što su me sedirali, sam tražio da izgledam prirodno, normalno, da ništa nema čudno na meni i upravo smo to dobili s tim transferom masti i hvala ti do neba i jako sam sretan. Hvala tebi.